Oh bu, sampai di sangal lete, sangal lah. Oh iya, dami pelan nito. Kalau buku niti. Pati raban na. Dia masih kapandang ni bang nila.
tania pokok. Dempi. Mana ini onda? Nito jo lubang ba? Pun sa foto ya tuh na. Ana biar nih. Ana bisa dah kiringan anak. Ronda. Oh, apa betul anak? Biar dia teman-teman ya, Pak. Masuk lebih dekat. Ya, Pak, kawai dah. Pulang lagi. Boleh mati. Ya, tapi masa tinggi tu ya, sama ibu sana itu ya. Ceng-ceng. Apa? Kalau ada kira pengira kalau Kamu tahu nih kan, Pak? Super ya. Simpulan dikit.
Lalu nih, 55 ini dari lalu, ini dulu Ini siapa lagi? Ngalap apa ngalale? Hai mas-mas.
Ini termasuk toperengnya, batu toma perintah, batu ambe, batu gereja, kumata surah panitia rampuikan. Pasena ni na aku pikutanan ni, kukadera ka panitia digargai batu tim kerja. Na kami tu na kana na kata ki gargai sa tanga palambi kang gargai bilan na ko sibuk ki siya buda tu kaparalon na tamat tu si tamong gargai. Dari na kwa tu anak-anak kwa anak kampung anak kwa parampo ti la ko ambe to parenge mentu biasan na di pagok kuma ko ta maafkan ni. Iyo, tabe lako tinggal ya bokokku, siman saat di kanan kairingku, diong te tarampaka, ladi sabu tarampak katongkonan dako ke menggarontai patirasangka na inde nenek. Jadi Jona inan tu toro ladi pamalesang inde alang sitilan inde betul riri alang letter A ko lananai toruan toperenge alang letter W alang lananai toruan toma parenta sisola ambek tono letter C lananai toruan to la Syria inde aluk nati bambangi jon aluk kasaranian alang letter de keluarga ku pataru ilako inan bak lantang nomor 2 inan bak lantang na anak-anak magi nomor 3 saya lako nomor 6 inan bak lantang na sulu tomate nomor 7 saya lako sama pulau Misa
inan batu lantangan sia negirap batu Bapak Eka. Sangat pelumi saya sangat puluh dua inan batu lantangan siulu na almarhum nerakan de tola di sabu tobo siomi ina dako ke menggaron te ipatira sangka anate donen sangat puluh apa saya laku sangat puluh itu inan bak tulan tangna Bapak Pani sola Bapak Loi. Kutolek ku pamalesang sangat puluh apa saya laku sangat puluh itu inan bak tulan tangna Bapak Pani sola Bapak Loi. Sangat puluh karua saya laku 22 inan na bak tulan tangna siane Karen. 20 talu saya laku 25 inan na Mama Atin sola siapa Teo. Nomor 20 nanan inan batu lantangana lanana itu Roma dokoteme salurara salubuku si terukna lakotu tolantangani tangkian suruh iya metu Pong Helen sola Pong Dandi Leona Manda. Iya, kalau mbak berkata wae. Tak apa. Hati ti manitire. Mendasar gitu pengo. Palagi beri na to bay. Dok pakai na papeson itu perangnya kumua tahu kami tahu bayi weekend dekat Banua. Yari tahu tedong oleh pokar urusan. May naon dito tu tedong laki. Dia rekan taluan. Dia dah nak latih. Parah itu ya. Parah rokok sandak tu rokok. Yang minangka sangkin itu terong karurusan. Yang minangka sangkin itu terong karurusan. Alay mi tu terong la may kita way lambarira. Miken de kalangan Banua miyangka itu na manen nalay si putana kami.
Baroko. Oh. Yang tidak besar itu. Iya, kalau sebenarnya besar. Rin anak alam telah tingayo makarang tangga mairi la kupa kabungaran pala mekatabe lako timban tingayo malak bina anggato di deme ba bayranna to di kala patampaka pelalanna kebindani dandanan sangka ilan tetondoko lakono malak bina turron to parenge pakapang kula mekatabe lako timban tingayo makarayna angga to di paparande na tondoko to di potang dan pangaleon sa aburan turron pekamberan pakapang kula mesiman lako tingayo makarayna angga mangka diluludekken tapura di kurota aba mangka dipilih lang sa apura di tonno uwa matasak sa aburan turwan toma aparenta randu kudu may madona landa selang tetondok pakapanggula mesiman lako timban tingayo malabina angga to sio tinggi teme alku masero pindan sangka amaba sebana langan na sio tinggi teme turwan pastor jemaat pakapaku kota betangku pasalianan rindi tiumba padang adila masih pa kapanadol lo keduka tu tiumba padang adipalu makalima analindo duka sandalindo nangga tu tiumba padang atau nabalatasik tiumba padang di timi kadollo ke padang di Tanjung Selor tiumba padang di Samarinda
Mengkara patama tetang anatondo kailan telisun nadaenan nanai bindan rambu apinna inde aloko dirundunan bulutunan nanga sangka roto ruyayan inde sangka di tete malha aloko na to bosiongi na sangka na tolollo pas saronganna umpo ada inde ada ana nenek di ponene sangka na todolo di potodolo ada ana pas salitallang sangka na tom bibanua penggarontoi alugna kasaranian kukuana bay limbo miki ma aturan sangka tasigi ma dandan palelean diong ballaran nampa tite tukua apa apanganan todende diong rantian tuyo tiborong tallu pa tannon tololai naria tannon indainan di pamatua induk nasembe tali kuranne inde yesungan di pamabano karorongan latanay lendu turro maadok kolendu turro melayo unnesung ma alia-alia la lendu sitirolindo tomerraputallang atento ma akaponan nao la tulalangan laurundunan temayada la sipo bayu selena inde alukuna tubo siongi na laun tete mala sangka la sipo dodo sangkalama na inde sangka ana tolollo pasarongan na inde taduan pelo kokoan sepu iyamu bayu sien leena aluku rampe matampu dodo sangkalam ana sangka ana kalambunan kulaan tatarima mana apai diong taruno si sambu tarande palai diong raka si taduan
Kamarintinanna keluarga Nek Payung lo makalimbuang mempa tula ko papagia katungkunan kamarintinanna sa Nek Jeli lo makalimbuang mempa tula ko papagia katungkunan kamarintinanna si Nek Aron jo melamasi mempa tula ko papagia katungkunan kamarintinanna Papa Jelin jo melapandan mempatula ko papagia katungkunan kamarintinan na Mama Perni Jome Samarinda mempatula ko papagia katungkunan kamarintinan na Papa Michael Jome Jakarta mempatula ko papagia katungkunan kamarintinan na Mama Arisal Jome Samarinda mempatula ko papagia katungkunan kamarintinan na Dr. Adriana Galla lo mekalimbuang mempatula ko papagia katungkunan kamarintinan na Papa Sidan Jomay Jakarta mempatulak Papa Agia katungkunan kamarintinan na Papa Adeni Jomay Jakarta mempatulak Papa Agia katungkunan kamarintinan na Papa Odel Jomay Samarinda mempatulak Papa Agia mentun atau mempatun na lako Papa Agia lampataru katungkunan na mentamalantang nomor 2 Seteruna katungkunan kamarintinan na Mama Perni Jomay Samarinda mempatula ko Papa Atian lampataru katungkunan na mantamalantang nomor 2 Seteruna katungkunan kamarintinan na Mama Perni Samarinda mempatula ko keluarga Nek Rante katungkunan kamarintinan na keluarga Nek Lucy Wasponda mempatu lako keluarga Nek Rante mentun atau mempatun na lako keluarga Nek Rante lompataru katungkunan na mentamalantang nomor 3 selako nomor 6 katungkunan kamarintinan na bati Nek Domen Tambunan mempatu lako anak Nek Magi lompataru katungkunan na mentamalantang nomor 2 si Taruna katungkunan kamarintinan na si Ane Elki kanandena mempatula ko Dias sola adina katungkunan kamarintinan na Nek Cika balik mempatula ko Pak Dias katungkunan kamarintinan na Papa Cika balik mempatula ko Papa Dias katungkunan kamarintinan na apele sola adina Jome Melamasi mempatula ko Dias sola adina katungkunan kamarintinan na Mama Elki Jomay Palu mempatula ko Dias sola adina katungkunan kamarintinan na Mama Adirga Jomay Tanjung Selor mempatula ko Dias sola adina katungkunan kamarintinan na Dr. Mary batu Mama Aroy Jomay Makassar mempatula ko Papa Dias mentun atau mempatun na lako Papa Dias batu lako Dias soladina
Lampataru katungkunan naman tamalantang namro 10 karua selako 22. Sitaru na katungkunan kamarintinan na rangsi damay labo mempatula ko ne Indra. Lampataru katungkunan naman tamalantang namro 3 selako namro 6. Katungkunan kamarintinan na siya Papa Apri daya merante pao mempatula ko ne Karel. Lampataru katungkunan naman tamalantang namro 10 karua selako 22. Katungkunan kamarintinan na keluarga ne Dama Dome kapa buntao rampung putiti rara makamban palampanan buku tang si piaderan ma tete tangkian suru. Katungkunan kamarintinan na keluarga ne rumpang inda mangape rampung putiti rara makamban palampanan buku tang si piaderan ma tete tangkian suru. Katungkunan kamarintinan na keluarga Pak Lia Makassar mempatul ko anak tomate. Katungkunan kamarintinan na siya ne Senti di Tambunan rampung putiti rara makamban palampanan buku tang si piaderan ma tete tangkian suru. Katungkunan kamarintinan na Papa Patrick jong may Kalapuan rampung putiti rara makamban palampanan buku tang si piaderan ma tete tangkian suru. Katungkunan kamarintinan na anak Indok Lisu Salosok rampung putiti rara makamban palampanan buku tang si piaderan ma tete tangkian suru. Katungkunan kamarintinan na siya Nek Rudi balik ibu Rasia rampung putiti rara makamban palampanan buku tang si piaderan ma tete tangkian suru. Katungkunan kamarintinan na Bati Nek Simbong Surakan rampung putiti rara makamban palampanan buku tang si piaderan ma tete tangkian suru. Katungkunan kamarintinan na anak ne Anto Sudu rampung putiti rara makamban palampanan buku tang si piaderan ma tete tangkian suru. Katungkunan kamarintinan na siya Nek Menna balik rampung putiti rara makamban palampanan buku tang si piaderan ma tete tangkian suru. Katungkunan kamarintinan na Bati Nek Tete Tambunan rampung putiti rara makamban palampanan buku tang si piaderan ma tete tangkian suru. Katungkunan kamarintinan na Bati Nek Rinna Tondo Ketanga rampung putiti rara makamban palampanan buku tang si piaderan ma tete tangkian suru. Katungkunan kamarintinan na keluarga almarhum Tipa Tok Banga rampung putiti rara makamban palampanan buku tang si piaderan ma tete tangkian suru. Katungkunan kamarintinan na Indok Batung Lok Meboko rampung putiti rara makamban palampanan buku tang si piaderan ma tete tangkian suru. Na katungkunan kamarintinan na Mama Robert Jomai Timika rampung putiti rara makamban palampanan buku tang si piaderan ma tete tangkian suru. Mentuno to rampung tungkon putiti rara makamban palampanan buku tang si piaderan ma tete tangkian suru. Lampataru katungkunan na menta malantang namoro 26 di Pasulang di Pasikadende laku tontangani salurara salubuku tang ke kanan tang ke kiri ma tete tangkian suru. Dako otasitiro siapong Helen napong Dandi na Leo na Manda sitaruna. Katungkunan kamarintinan na Dr. Mary Batu Mama Aroy Jomai Makassar mempatu laku Papa Eka. Katungkunan kamarintinan na keluarga ne Eli Inde Mangape mempatu laku Papa Eka. Katungkunan kamarintinan na ne Rio Dometaroni mempatu laku Papa Eka. Katungkunan kamarintinan na Papa Arey Domai Kapa mempatu laku Papa Eka. Katungkunan kamarintinan na siya ne Tepin Batu Pak Yosef Lo may balik kanan dena mempatu laku Papa Eka. Katungkunan kamarintinan na keluarga almarhum ne Sampai Batu Jomai Mangkasa Makale.
katongkonan kamarintinan na siya dila ati pangabati bone katongkonan kamarintinan na Pak Dila Jayapura siya Mama Michelle kanandena Mama Clara Jayapura ne Agung bone siya ne Feli Salosoko ne Kepin Makassar siya ne Paikung Randambatu siapa Asen Tambunan Pong Ago Tambunan Ndok Dipa Mangape Pong Pebi Taroni siane Bati Tok Kakau Papa Nurpa Makassar Mentu nato Mempatunasang Lako sia Nenek Gira Batu sia Papa Eka Lampataru katongkonanna Mentama lantang nomor pitu saya laku sang Pulau Misa sitarona katungkunan kamarintinan na Bapak Berdate DPRD Luwu Timur mempatu laku Pak Pani lampataru katungkunan mentama lantang nomor 90 apa saya laku sang Pulau Pitu sitarona katungkunan kamarintinan na siya Mama Chelsea Pong Royce ne Agung siya Maa Apriki Bati ne Baru Pak Weki Ibu Naa siya ne Paikung Mama Paikung ne Gio Ma Selo siya ne Riz Pong Agung ne Delpi Ma Emi ne Doyo Pong Elma bentuk na tamin patunasang lako siya ni Karel lampataru katungkunan na mantamalantang namro sang puluh kerua saya lako 22 iyo susi mo Pak gantianan taki ki pamasyang sampu rokote pambatoran mga tendo sang madatun taki pamabombaluangan rokote pesulunan katungkunan apa ko lang na pimani din natin kay kalau randan di puduk kinalenda sumal lang adara tungka di nilakin de Pak gantianan ta kikuah ta rampung pasinan meloi inde inan pemandu acara batu esungan protokol belan nalambi ki beko nasangka nasalaran ki makairinna palalian kada kurre sumanga polian paraya matanna ladi benan rokoti bambatoramang laki kuah katongkonan tamasola nasang langan ditimang mak bunululong di rande mau tang kelesuan laku salurara salubuku tangki kanan tangki kiri tumanda apa nariatan nuninde nandi pamatua indugo bintin panasembe tali kurane inde esuman di pamabanu okarurungan kikua tabe ta tiberu malakuinan tumangka di papatuang ki mekatabe kan lako Bapak Pastor Dewan Stasi siya mekatabe kan lako tuma aparenta mekatabe kan lako di Puindona siya di Puambena na kita mintu sola nasa tepaka kandepada ka sa ubalik yate sa ngaleso kandepada ka sa uboko yate sa sepak kandepada ka rekiran na batu bisar kami alay dolo te to apa we? To Bapak Joman to Kabanga to Bapak Tua to Manolando nekama to Linitan lang to
Tominai. Tua pastor. Pandita. Kepala lembang. Ya tiuluna kere namuna amale tamarinita lama matampu. Atena luta matando balangan al soberira. Malu kutulung kata palele sebab aden motolatasuk. Sekali lagi disampaikan kepada yang minta kesediaannya untuk pindah parkir atau digeser sedikit. Si taruh nama komandan dan keluarga para lui de tando. Nah, geser satu tu otona. Tontong na aming katabi, lako tingay bukokku, rada na misiman, lako sa adikanan kay ringko, lako kitang gatotongkon pakapain de salurara salubuku, tu marasan mo unno ko toro melayo, unneso musiulang amali temay sorongan na wailaso. Inde salurara salubuku turampun tongkon ya lole ko na unneso ngikula sumule na te daw nene tiumba lau may lili na padang di pubas setengah na tiumba padang di lampio iya matu sia nenek bayu lo may lampio mempa tulo korolan sola perli na dako lampataru katongkonan na mentama lantang nomor 90 karwa selako 22 katongkonan ta di timang ama bulululung di rande ma awak tang kileson. Ina tinna mamario Temaya na nene di ponene sangka ana todolo di potodolo Siwangi na sangka ana todolo pasaroman Metundan mali ilako ba banalem pamamiru yang kabur ola kopin tutuan na dito Mali rekyun na salu kalua daya karapupona minang alambe daya padang disak dan meru yang kabur reke padang dipangli metundan kabur
Rikki tundun silata. Bisa tanem pataruo keluar kalangan dako. Lah tontong na me katabi rokote bambato ramang ra dan na alamesi man rokote pes sulunan katongkonan maundongan nala ko salurara salubukutan ki kanan ta ki kiri tu marasan pa unno ka unnesung sulang mali ite mai sorongan na wailasong nalati baligi bom mangaran dan dipuduk kulama apa suli wai dara tungka dililaku suli mangkalioto ti baligi mapung kaparong pulau sabu pa gantian anta sitaru nalakoy nantulatan yung pataro katongkonanta iya matu katongkonan kamaritinan na siya nene eteo daya may saadan panglitondon si bata katongkonan kamaritinan na siya nene eteo
tiumbak damai sak dan dolo padang di pangali tiumbak padang di tondon sibak tamempah tulako papa gira lo pataru katong konan na kendek alang letter B sola inan letter C sitaru lantang nomor pitu selako sang pulau misa katongkonan kemarintinan nasia Bapak Berlin daya may pangli mempatulah ko Bapak Agira lapataru katongkonan nakinig alang letter B sola inan letter C sitaru lantang nomor pitu selako sang pulau misa katongkonan kemarintinan nasia Bapak Mili damay pangli mempatulah ko Bapak Agira lampataru katungkunan na kendek alang letter B sola inan letter C sitaru lantang nomor pitu selako sang plumisa sitaru na katungkunan kemarintinan na siya Nenek Rispa jong may bone-bone Nenek Olive jong may bone-bone siya Mama Willem jong may bone-bone siya Papa Mickey jong may bone-bone Mama Agung jong may bone-bone siya Nenek Rani jong may bone-bone Anto jong may bone-bone Nek Yandri jong may bone-bone Papa Dipa jong may bone-bone Papa Yandri jong may bone-bone siya Papa Nilpa jong may bone-bone Nenek Yelsi jong may bone-bone Mama Weldi jong may bone-bone Mama Askel jong may bone-bone Papa Pascal jong may bone-bone Nenek Nilpa jong may bone-bone Papa Adapin jong may bone-bone siya Nenek Tiara jong may bone-bone Ndok Dipa jong may bone-bone keluarga Nek Pian Lok may Malio keluarga siapa Arena inde tambunan mentu na to mempatunasan lako Nenek Irat Pak tu Pak Eka lampataru katongkonana kendek alang letter B sitaru sola inan letter C sitaru lantang nomor pitu selako sang promisa iyo susimo Pak gantiananta tu ki pamasyang sampu rokote bambato ramang ki pamabombaluang rokote pesulunan katongkonan apa ko sitingkan sipim buleanan ni manindi ke ampun namo kipadolo na nenek namo kipaundi garakana be namo kipadolo na nenek na kipaundi kikwa balan nako pia padading kibaiti ipate garagang ki bola papin tarukangki tanga malambi ipakan ni laung salurun doni paka pa laung borong-borongan ni makalima na laung pe sisiki tanda bu tunta kumamatum beri tanda bu tunta tiap hari dolok komba tinaranta na suruh raka duka inde randan dipuduki salaga raka tongka dililaki angki pampang sama lele maundongan inde Pak gantianan ta ke langame nating ke kalau randan dipuduki na lenda sumalang darak tongka dililaki kikuah tarampung persinan meloi inde inan protokol batu isungan pemandu acara belana ko nalambi ki tebe ko nasangka nasalanan ki te makairin na palalian kada kurre sumanga polian peraya matan na ala diben diong tetang na tanga tamasola nasang belanna nalambi ki dosso nalangkan laki kuah katong konan tamasola nasang langan di mga bulololong di rande maau tang kileson